Day Jay Gayam nag-request iti house tour mi dito kubo ka ato ini pa-share kayon may kayon tatak lang umunag manan dito ato iti rules and regulation baruda nga makaunag dito kat intayon di salasan dayto di sofa nga ginatang ko nga bagbaga nga kwa anda nga dadadaulan dagi takat dagi di gamit mi nga nagkapo iti Rosales kat data pagikan iti TV ngam swimming pool mat iti kargana ita mabalin day kabil iti TV da dita dati dandanom da kan solar nga electric fan kat makayon lokatan tayo di kwarto da ni nakalak kapit ay lalakan dak tok 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 at tawd da ay awan dagayam na pandagayam amin simrak lokatan tayo lang ngunan tadamot tulbak dito igid charan nato di kwarto da nga double deck ay tati kwarto ni Kuya Marlon panay solar ti usar midto tawang peti kuryente mi nagsimpamot di kwarto ni Kuya Marlon ni natupi-tupi dagi jay kumot na ni power nga ay na po kalamala ni inis nga nalupit-lupit mat dagita kumo ni Kuya Power hindi naman masimpan at wirings mi dito ay nakalaan para iti kuryente mingam san kami pa nakapakuryente ta dapat iti requirements nga sapsapulan da ay na nadadya yun kabubutang sama umabay kay Kuya Marlon baka tabasan nakatan manarimaan nga agbablagak naangot ko tayo tolya ni Kuya Power nakangangsit kurang tila ba ito Nay, pati butas na ni Paurin yung nagnatikuban ko nak mapagungtak ka di madamdam ako nak nga bawal iulit sinilas butang matin yuli na nalaeng madingat sinilas din yuli na buta nga ati maji sliding window da ay hanggayam nga sliding ay ita atan di jalo sida ada may walkie talkie da pagikan iti helmet da kan murang da itaday kabkabilan ay pa general cleaning akto man madamdama tanal pasak matan nga aglinis dito yan ilakta yun baka mapagungtan tayo pa dito nakababali tayo digam gamit da ayan tayo rumwaran ta sumaruno tayo nga ipasyar DJ Kwan waran dahil chay ayan tikubo tayo tadagi di nakaparada nga gargaraot ipasyar kayo ti kusina dadta ni Mark kusina ti ayan nalat tatamang ururay latay ti lutwandan data ti pag lutwan ni Mark nga talaga kay kusina latatian na ate di gripo nga natubtubog pa iti kwa suso ti ina nga kwa kayan anak na ni nagtubog talaga quality libre danom kitan tayo man na niluto da ni itlog siguro ate kanilang mawang karganan ni nyamat sinigang nga dangilaw na inapoy nga ay nagadungang hilaw nyamat nagadung magaan ti alaga dadta intay jay ayan ti pipiyok dagita dagi taragan ni Kuya Power nga piyak dito ino mabisbisin ka ay agpartilak ta ano kaya na unlimited ko naman nagadaw itinula na dati kare-kare na ay mabalimba hanggayam bahalatan basta na may luto adani kalding no mabisin ti papaitan kada kaldereta kemang partilat tati maisan ata guldulin tamabutang ta muna parchen na aje pa ini da sirok adamat ti kalding dito nga bakla lalaki lata ti asasit nga natanin ampay nga nakamay-mayo uray na minsan awang mula ti kaangsi-angsit na agita mo di kalamansi nga imula mi 1.5 ata dagi di kaya nagumatang ka open latta ay ita tir warti kubo mi nakita yun bye bye